Hello everyone, Roj Bash, Geli Kurds of Kurdistan. شاید مخاط زور سپاس. بریم دهاتن دگوت دل بخوین من ببه چایخانه مام خلیل. از هات ما اوتیلا کو مایلز کاگنس لیدمینه بردف که بری هفیمانی ناف دولتی آل دجی داعشه کرد گلکی وی ناست کن بگمان دناو کردان دا گلکی ناس کریه میوان الویداری هاتیه کردستانه و ببه میوانه ما یعنی او میوانه کردستانه و امید کنه میوانه خواه للوبی رونشتیه دما لواشنطن بو لامریکا بو هف پیوینه که کرد من سر اکرانی روداوی پیرا چی کربو مگوتو بو مایلز تهاتی کردستانه دبی میوانه من مایلز نها لویداری هاتیه مایلز بخیر هاتی You're welcome. روش باش. شوی باش. بایانی باش. بایانی باش. تشوی باش. باشی. زور باش. تشوی. گلکی باشی. كيف خوشم بديت چه ناتا باشه از تبیرنگی بجلی سیویل دبینم مایلز اون هر دمه به جلی عسکری ناست کن جنرال کولونیل و لیوی جاریت سیویلی نه. تشوی باش بو. خوش بو کردستان. كيف خوشم كو از الكردستاني ما از بگرینم مایلز از ببم کداره از مایلز تببم الهولیره بگرینم از تببم کامپکه کوچبرین کردین روجاوا کردین سوری از تببم نوا پیشمرگیان بله بنیرم جهین خوش از تببم بوداره تببم کافتیریا امی قهوه کردی وخون تبیرته لواشنطن قلت از قهوه کردی ودخم بقولت مایلز تهاتي کردستانه از لهوليري قهوه کردی دمته تشوفي مالا روبين بلی. گلک سپاس. تبخيراتي ام بتشن ايه خوش بو خوش بو كا ام بيچن فيال ابي بتشن دربه بتشن چه دبيش بو مونديالي از دبيم امريكا ويسر كذا مالس تيما ما حاضره از تل هوليري بگرینم از باجم یانتو هوليري ناس ناكي از باجم جبركو اجرتنا اوتومبيل الهوليري نا او قصر حتى راستج امريكا هاتيه لقالك زحمه الهوليري سياري باجو از باجو Let's see your bill. دام ببينن بليز فرمو كرم مايلز حزدكي لكردستان بيجي البيدري لجهكي كردستان هولير با دهوك با زاخو با سليماني با Probably. دبه هولير جهكي باش به چونكي بالا فرقه هيا هر وها سنترا مديا بازرگاني و حكومتي لي همو جه دنجي كو ازلي گريام جبو من خوش بون دهوك زاخو دوجي از سليماني بون مايلز تزاني از چه مراقت کم جاره کمین دماکو تبوی بردف که هزین هف پیمانان هف پیمانی الدجی داعشه و هاتی کردستاني تنترسياي جبركو قال لك استخمين ديكن يعني الفيداري خطر هيا تشي نوفا ملتا كيدن خلكه كيدن توان ناس ناكي Fortunately, I had. خوديكر هوالا من تانيا عزيز هبو كل بغداي دقل هف بيمانيه بو ويش مرة قوت اگر تدخوازي ببا بردفكي سركفتي بيويستا كردان ببينه تانيا كرده خلقا سليمانيه
آنجی حلبچه. Slimani. آها سلیمان Lapcha. The کلونلین لشکریین کو بریا من کار بردفکتی کربون دناوا بالیوزخانه ده لبغدای دجیان. بالیوزخانه جی به دیوارین مزن هاتیه دور پیچ کرن و تن امریکی دناو ده دجین. لی من ویا لدروی بالیوزخانه بجیم و بچم خلکی ببینم. بو من گرینگ بو به ریا مدیای کردی وکه تلویزیون روداو بگل کرد را باخفم. کرد شتا حزد کن مایلز ده هر دمه پشگریا کردان کرد ده داخویانی این خدا ده هلوست این خدا Kurdish fighters, including the Peshmerga, شروان کرد دناو ده پیشمرگه یپجه و هیزین سوریای دموکراتیک have been مزنترین قهرمان شر لدیجی داعشی بون. and the Kurdish fighters وان شروان کرد باجار ده کوبانی آزاد کرن. مظلوم چاوه مظلوم کوبانی Oh, Mazlum Kobani. مظلوم کوبانی؟ Yes, I can contact بله General از Mazlum, but I دکارم don't talk to بوی را him directly. تکلی بکم لی از راست بوی را ناخفم. But I talk to the people around General لی از Mazlum. بخلکی در دورا جنرال مظلوم را داخفم. ده گریای مایلز دما کتا خاطر خواست ده گریای جاوین تتجیه سر بون مجید روداوی دا گریتا بلاف کر هر کسی مراق تکر چما مایلز دما که خاطر خوش روژوای کرسانی خواست گریا I was in, let me tell you a story. بله I was از لی دا از سرپیهاتیه که خوش دربیش. and از لی رستورانتا که دهو که بوم. زلام که خلکی روژاوا لویر رونشتی بو کار دکر. او هات جمن و گوت. جکرم خوره بریز. از دکارم بتر وینه یکی بکشینم؟ من گوت باشه تو چاوا من ناس دکی. وی گوت از خلکی روژاوا ما من کنفرانسا تیا مدیایی تماشا کر دما کوت دگیریا و تا مصطفى بالی حمیز دکر. وی گوت پشتیوان همو سالان افتشت هیجی مایه لبیرا من. او کنفرانسا مدیایی بو من دمک پر هست و سوز بو. از دفکریم چاوا خلکی کرد هر وها عرب و آشوری و همو خلکین جبر داعش زرار گهای وان هجمارک از زیده یا مروفان جدست دانه آبوری وان نباشه جه وان نه اولیه 10,000 شروان خواه قربانن یعنی 10,000 شهید بون 25,000 دن بریندار بون لشر الدجی داعشی. لیتوی وان همو صدمان هیزن سوریای دموکراتیک خلاته که هیجا دانه من که سمبولا براتیا مبو از جبر او ریزگرتنا که وان دانه من گریا. هر وها از بخواه خلک امریکای ما و رش پیستم از دزانم هسته که چاوایه جبر کو باو کالین من دسردم حکومت که ده جیان کو ری بوان را نددان به زمانی خواه خوون او به ظلم و زورداری دست سر دکرن نچار دکرن بیپره لهن ناف چین دست نشان کری بجین تو در فتکوان نبو کارن باش جوان را تو نبون یعنی افبری چندین سالان روشا باو کالین من بو کردان جی روبروی همان ازمونه بونه لترکیه که نکارم به زمان خوب خوون هل بجارتن نداد پرورن هدپه جو آفیسین وان هاتنه درخستن کچو کرن گنج تن دست سر کرن تن جبر کو او کردن. به کیف خوشی تا کرد ناس کرن؟ بله البته از 3 جاران هاتم عراقی جارا یکن سال 2003 حتی 2004 بو وی دمی از لپارزگاه دیالایی لنزیکی کردان بوم
براستی دما امجارا یکم گهشتن وی داره من پیشمرگه لمقدادیه دیتن. وی ساله ام لبعقوبه جلولة قرتبة خانقين مندلي و بلدروسي بون وان باجاران كرد لي هبون كردين باشور بون لور هنا كردين كاكاي دجين لي من وي دمي كردان ناس ندكر لفر أمي جاكي رونن قهوة كي باخن باشه قهوة كي كردي وكم اشترى قطب Oh, Kurdish coffee. از بهم أمريكا تي من ببي كدري مايلز Well, if you come, I live in New York City. گر تو وری از لباجار نیویورک دجین گر تو وری نیویورک امی تشت نیویورک بکن So امی we'll go to هرن Times Square. تایم سكوير و امی بيزا نيويورك بخون نيويورك بيتزا از جالكس بيتزا حزدك خارنا من فافوريت مفضل بيتزا Yes. Yeah. بله ام هاتنا كافيتيريا Yeah. اري باشه از تشکیش تر بیجم كرمك Haremka. فرمو in Kurdish فرمو please Fermo. فرمو Fermo. دفه هف پیوینه ده یعنی دفه پروگرامه ده امی مایلز کگنس فیری چند گوتنی نو این کردی بکنی مایلز تشتگین از یه فیر بوم که بخل آلمانیا جدایک بویا لباجار هایدلبرگ نه؟ Yes, that's right. اري I was الراست born in از Germany, لهايدلبرغ Heidelberg. ألمانيا هات من من زاري دنياي بلاستي. My father was بافي in من the دارتشا United States أمريكا إذا أها. خزمت دكر And I lived in استري Heidelberg وكا just as, زاروكا كبتشوك little baby. لهايدلبرغ And also جيام Wiesbaden. وهروها Wiesbaden, yeah. لفيس And باندي then we moved بشترم back to the وگريان بو United States أمريكاي to Virginia. مایلز تزانی من خواست از چه بپرسم کرد جار جاران باوری خود به امریکان ناینن دترسن تایبتی کردی سوری از بیشم کردی روجاوا دترسن امریکی وان بردن بچن جسوری درکون کرد بی پشت بمینن کرد چه قاستکارن باوری خود به Yes. امریکان بینن Delbuk, when you ask دل بخوين تبرسك important گرين كر question. And the answer is برسف دعالية. split in two ways. I would like از to دخوازم explain this in two بحثا different دو كومان بكم One group is the يك American جوانجي military. ارتش The أمريكاية American military لشکر امریکی soldiers تیواتیا like سربازین IUCD مینا من who کجا سال fought 2014 و لگل هیزین سوریای دموکراتیک خدمت کرنه. اف لشکر جه سده یپگی و فرماندارین وان پر حز دکن. like the لشکر خمگین دبن دماکو سیاست مدار بریار ددن کو لشکر امریکی جه کی بو جه کی دن و گوهزن. when the politicians have made decisions to move. دو جوت مها 2019 ده از لیوربوم دماکو سروک ترامپ به سروک کمار اردوغان را آخوی و توییت کر که امجه سوریه درد کفن. President Trump talked to President Erdogan. اف یک جبو ما ده ارتش ده سپریز بو. This was a surprise. من to زانی us. بو که او بریار ده بداین. لی او فرماندار گشتی هزین امریکایی بو. لو ما امن چارمان فرمان وی بجه بینن و ما پلان کر که جمن بچ طبقا رقا و نزیکی کوبانی وکشن near Kobani, و هرن روجهلات. the east. وككو وبحث كر اف هريما كو تركيا جرد بيجا زونا اولا بويا جهه شاندنا تروريستان. Their terrorists they're like ISIS. اف تروريست وكا داعشنا مليسين كو جالية تركيا و تين پشتواني كرن
Ez nizanim di navbera Washington û Enqerayê de çi got û bêj çêbûne. û hinek siyasetmedarên Emerîkî dilgiranî û toreya xwe derbirîne. Ji wan Senatorê Emerîkî Chris Van Hover ku got em pişta xwe didin Kurdan di demekê de Kurd hevalên me ne. Divê em Tirkiye rawestînin lê têkiliyên Tirkiye bi Amerîka û NATOyê re pir xurt in. Têkiliyên NATOyê xurt in. Lê hevbeşiya bi Hesedê re demkî ye û xwedî heman taybetmendiyan nîne. Miles tiştekî din. Tu kolonêl bûyî. Di berdevkê hêzên hevpeymana bûyî li dijî Daişê. Tu gelek tiştan dizanî. Kurd vê merak dikin. Ez xwe jî yek ji wan im. Berî ku Tirkiye êriş bike. Hûn agadar dikirin. Xeber dida we. Yani berî êrişî Rojava bike. Digot hişyar bin em ê êriş bikin. Peywendiyeke berdewam di navbera Tirkiye, Amerîka û hevpeymaniya navdewletî de hebû. Hin caran Tirkiye ji me re digot ku ew dixwazin êrişî kûyderê bikin. Ji ber ku wan nedixwest êrişên wan zirarê bide hêzên Emerîkî yan jî hêzên hevpeymaniyê. Dema ku Tirkiye ji were digot we çi bersiv dida Tirkiye? Turkey, unfortunately, Mixabin Tirkiye hemû hêzên Sûriyaya Demokratîk weke PKK dibîne. Em dizanin û dîrok jî ji me re dibêje ku YPG û Hesedê di hemû şerran de şerê Daişê kirine. Lewma jî bi hêsanî tê fêmkirin ku ev şervanên Rojava çekên wan tivingin. Nikarin zerarê bidin Stenbol û Enqerayê. Her wiha hin amarên ku ji aliyê rêxistineke ku tundutûjî û pêvaçûnan dişopîne belav kirine. Pêşanî me didin ku Sorry, biborîne. Çi vedixwî Miles? Qehwe? ez dixwazim qehweya taybeta bi rûnê behîfan paşê çaya bişekir biceribînim. Lê qehweyeke bi rûnê gozan li vê derê hene, qehweyeke taybet e. Ji me re di qehweyî wekî bîne. Çay reş? Black tea? Erê, belê. Şekir jî dixwazî? Şekir? Şeker. Şekir jî. Zor spas. Te bixwe til Rojava gelekî mayî. Te gelek cihên Rojavayê Kurdistanê ziyaret kir. Te bixwe berpirsyarên PKK dîtin? Na, min yek ji wan nedît. Dibe ku hinek ji wan li wir bin. Lê ji bo Amerîkayê giring e ku Hesedê şerê Daişê dike. Hinek îdeolojî heye. Lê divê erka leşkerî ya parastina gelê Qamişlo, Raqa, Tabqa û dêra zorê ti giringiya wê nîne. Ji îdeolojiyê zêdetir tiştek nîne. Hinek ji wê îdeolojiyê baş e, mînak azadiya jinê, jin jiyan azadî. Şervanên jin jî alîkariya Hesedê lê dijî Daişê kirin. Bi baweriya min ger jin tevlî wî şerê nebûna, belkî rehetiya me ya niha tune beya. Ji ber ku Daeş dê bihêstir ba, jinan bajarê we Kobanê rizgar kirin. Em behsa teqîna vê dawiyê ya Stenbolê bikin. Tirkiye van wêne û vîdyoyan hemû nîşanda. Lê ev wêne û vîdyo hatine lêkolîn kirin û hat gotin çawa dibe ku ev rast be. Çawa dibe ku ev jina ku xwedî dê mek
وکریه او جنا دیمرش به یا کو به پیک آنینا تقینه تی سوجدار کرن. خویایه کو اف تشتکه ترکیه دخوازه جبو بمبا باران کرنا همو گلی روژاوا بکه حجت. چای اویه دست خوش اف قهوه تایبته نه یا تایبته پیشتر میوانی مرا قهوه که وقت ببینید برای تجربه بکی تست بکی لی اتشه که خواستم بزانم برپرسین حسده قصده هزین سویره دموکراتیک این بلند مثل وقت مظلوم کوبانی وقت گلک برپرسین دنهنه هون وان ده پاریزن لور هون وان ده پاریزن بله There was maybe 2 months ago. نزیکی دو مهبره ترکیه ریشک پیکانی کج هر تشتی بهتر از عاجز کرم. دماکو سروکا یکینین آنتی ترور کشت. هات. اره هات. ناوه وی جیان تولهلدان بو شروانه کی پر وی رک بو لی ترکیه او کشت. دما ترکیه او کشت از جواره ببیجم که سود جه ورگرد. دما فرمانداره کی وی رک وکه وی جقادا شر وره درخستن داعش سوده جه وردگره. داعش کف خوش دبو دبیجه سپاس ترکیه ره شبو کشتنا وی فرماندارا لهنگ. امریکای جی نکاره هر کسی بپاریزه دما کو تف دیگرن هزین حسد جی دینو دچن جوینن وان هنه مالین وان هنه کو دوی سردان وان بکن امریکی یعنی وی حتی دمک دریش پشکریا کردین روجاوا بکن لگوری من تشتی کو ام جواشنطن دبهیزن او کو امریکا حتی کو حوجه بکه دیل سوریه بمینه آنگو گارانتی نینه پیوندی به همان آوای پیوندین امریکا به حریم کردستان را نینه حوالین من لوزارت آدر هنه از کسین لکشکا سپی ناز دکم از دناوندین لیکولین داد خبتم من قد نبیستیه کو کسک دمکی دیار بکه آن بیجه امیکنگی جسوریه در کفن. برانیا آخافتنین کو از جواشنطن دبهیزم دبیجن دوی هف بشی به حس دیره به همان آوایی بردوام بکه کنه حال حسکی و دیره زوری هیه. کردین روژاوا میلس جویا که ده ترسن کجنش که و شف روژا که ده 24 ساعت تاندا امریکا جه روژاوا در کفه و لوی داره کرد بی پشت بمینن. کردی احتمالا ویا که هیه هر تم اگر سناریو یا هری خراب هیه جبر کدام هیزن امریکی جه طبقه رقا من بجو کوبانی درکتن ماویه جدید دشوه که ده قومی لی از نافکرم کو آنها تپلانک جبو وکشینه هبه مایلز قتل روجاوا جیانا تکتیه خطره؟ نه جیانا من لروجاوا نکتیه تخطریه ده حزد کی بچی بزیارت بچی روجاوا جارکه؟ از پر حزدکم وگرم روجاوا بریاتورین جواکی لهمو روجاوا جعفرینی حتا دیرگه حوالین من هنه 2 سال بره از هاتم و خوندن روجاوا 2 سال بره 11 مجدارا 2019 ده من به مصطفى بالي و کینو گابریل ره لنیزی تلتمری کنفرانسا که روشنموانی لدار خست. افجارا یکم بکو بردف که اف پیمانی در باسی روجاوا بو و لیکی لکایزین سوریای دموکراتیک راوستیا. چی کردان حس کر؟ کرد لسر آستا جیهانه خودی میوان پروریا هری باشن.
جارا دن کو از چوم دیتنا مصطفى بالی من چند برپرسن هف پیمانی آنگو چند افسر و کارمند بخوره بره. امل رمیلان بون مصطفى بالی جبر کو وان دخواست حرمتا خو جهزن امریکی را نشان بدن شیوک ساز کر. از دزانم کو پرین وان نگلکن. ایدئولوژیا وان نه کاپیتالیزمه. نه وکه وی امپایر سیتی مزنه. لیبلی لسر هفکاریا دنابرا میرو جنان دیه کو اونرینک پر ساده لی هرچندی وان مروان پره یک ازیده تو نبجی آماده بون هر تشتی کو وان هبو بدن میوانین خواه. بیریا کنجین عسکری دکی مایلز؟ من هفته یک بره کنجین خوین لشکری جخوا کر. از نها به تمامی سویلم. از جه ارتش امریکای خانه نشین بوم. تشتی که از هری زیده بریاوی بکم کار لگل لشکرین امریکی، لشکرین بیانی و هفکارین میه وکه پیشمرگه حشد شعبی، ارتش عراقی و پولیس فدرالی. دیرو کمال باتا من بلشکری رهیه. باوی من دشر ویتنامی ده خدمت کر او ده امریکای ده کولونیل بو. از حزد که مایلز ام بچن بازاری. از بازار هولیر نشانی تبد. از جی بازاری حزد که. بازار هولیر یک بازار هری خوشه. برنادم متگرتی از گلک پرساش تبک. از دزانم پرسین و بهتر هنه. سپاس. رام کرم. اف چایخانه مام خلیله میوان من میلز جا امریکا هاتیه بریو امدهاتن دگوت دل بخوین من ببه چایخانه مام خلیل. مام خلیل خوا وفات کریه. اف چایخانه القیصریه لهولیر یکی جکه منترین چایخانه کردستانه همون دبینن کسایتی و دیمان و سورات و همون برخوشه ارشیفه که میلز چما تگو من ببه چایخانه مام خلیل تشتكو از جهولري حزتكم تفلهافيا كفنو نويا ام لقحوة خانيا رش نيتبون كو جهكي نويا كفنو نوتي ده راسته و چايدان كين وان هنا لي ليفر لچاي خانيا مام خليل چايا كفنار يا كو جه پلين چاي تي چيكرن ددنوا دلفر چای وخوی چای خانه مام خلیل همه چای که بخوازن چای یک دکاره چای که بینه ده چای زحمت نبه از چه چای لیمونی خست که لیمون تید خوازن چای لیمونی sugar lots of sugar بلا شکر زیده به چای مهات افزاكي تشانا بالشكل بالشكل او اللي عامزه او رش رش يعني تخمر ما قلت له شاي اوكي دستي تساوي زور سباس محمد لكويه لا يونان محمد بسافر شيء يونان اقاموي بس اقاموي ليوناني هي محمد كريم خليله او نه بدري اداره کنه گلکس جدر و گلکس تینه بدري گلکس
آره همو کس در و به گره گواره وی داره بالیوز خانه و کنسول خانه هم جهات وی داره من ندی تو براستی بخیر مایلز از هات از جاره کمی نه تیمه وی داره وی گلک خوشه کیف خوش بوم آرشیف اول وکم متحفه کی وکم موزیومه کی وکم موزخانه کی 7 سال خوشه عمري في چای خانه 7 ساله گلکی کمنه اف چای خانه جهکی باشه جبو آخافتنی لسر سیاسته کسین لی چای خانه تم لی تلویزیونی تماشا دکن و باش دزانن کو چه ده قومه ام بريفا دهاتن براستی ملت گلکی مایلز ناست که گلکی پاپولره لی خلق بهتر وی به جلو برگ عسکری ناست که وکه کولونیل وکه جنرال متخمین نکر او قاس وی به جلو برگ مدنی به تاخم ناس بکن لی براستی تو گلکی مشهوری کردستانی گلکی پاپولیری کلش تحز بکن اره دیتن و ناسکرن مروان جبو من پر خوشه لهمو کردستانی اوی هیا لروجاوا لباکور لباشور من ناس دکن روجلاتی تناس مایلز دبیجه از خواستم تشتکی جبو خوشکا خوش بود دایکا خواه ببم اف جبو دایکاوی for your mother or جبو دیا من دایکاوی اف جبو مایلز اف حمود بدستان هاتنا چیه کرنه؟ رخاوی به دستت شاکر جوانه براستی او کاری دستیه او کاری دستیه لهولیر الفرد مال چید که؟ لهولیر چاده کن اف جی؟ اف جبو که؟ دیستو؟ Yes, yes. جوانه جدیا من گلک رجی جوانه براستی دخوازه وکه دیاری ببیش بو خوشکا خوش بو دایکا خوش بو کسی دن که جه حزد که و گلک جوان لیاتی ها منیق جبر که از نکارم مالباتا خبینم کردستانی از کردستانی ببم جم مالباتا خو لشونا مالباتا خواب بینه کردستانی ده بجم مالباتا خواب گلک باشه Gaelic Spas. Thank you. Thank you. Today, our presenter will be Colonel Miles B. Caggins III. امرو برز مايلز كاجنز ستنبوكات Hello everyone, Roj Bash, Gali Kurds of Kurdistan. مايلز امن هذا چن مالا شهيدكي اره ناوي قهر لقمانه لقمان ده شر دجي داعش ده شهيد كتيه سال 2016 لخازر شهيد كتي اف مالويه خانما ويلفرا هر 2000 كينو ويلفرن وحز كرن هم تب بينن وهم جي تحسكر كنت مالك شهيد ببيني ام هر بماري بله جبو من رومتا مالباتك شهيد مرحبا براي الشهيد لقمان شهيد شمشمالي خلكي شمشمالي اها سرچوبي شهيد اخي لقمان شمشمالي Cham Shamal, yes. جم شمال بله لباشور روشالاتا Southeast. بديت ناتا كيف خوش بوم افسر جي كرم اخا من بمالباتا خب ده ناس كرن اود دايك ما اوش ما براقي ولا ما اوش ما Yes. مرحبا از بديت ناتا سر بلندم و جبو عقيد لقمان سرخوشية الوادكم أكيد لقمان. داخوازی ئێمە داوا لە هاوپەیمانیان دەکەین بەڕاستی تا ئیسەکی پشگیری پێشمەرگیان کردووە ئێمەش زۆر سپاسیانەکەین داوایان یەکەین دایمە هاوکاری پێشمەرگە بن
لە بەرێومە هاوکان ئەوان هاوکاری ئێمە بن ئێمە سەرکەوتووە بین لەگەڵمان بن دایما جێمان بن نێڵن هەتا ئێسش هەر لەگەڵمان بوون بەڕاستی ئێمە لەو محۆرەی خازر بووین یعنی لە 180 لەگەڵ هاوپەیمانان نبووین دایما سەردانیان کردوین زابتیان لەگەڵمان بووە یعنی دایما لەگەڵمان بوون یعنی هاوکاری ئێمە بوو. هەفپەیمانیان ناودەوڵەتی هەلبەت هێژی لە کوردستانیە ئەس هەن هێزن ئەمریکی ناز دکەم کۆ لە مووسڵی شەڕ دکردن هەن ژیەکینەیە هێزا هەوایی یا حەشتێ و دیەمین و 110 سکریمینگ ئیجلز بوون ئەو لەبیراتە تێمانە لە مەکتەب بۆی دکارە بەنگلیزی باخەوە ناوێتە چییە؟ سەرەکە بکە ناوی من میلسە کۆلۆنێل میلس دوازدە ساڵیە ئەو باشە لوقمان باوێتەیە ئەس دەزانم کۆ ئەو بتە سەر بلندە ئەس دەزانم کو ئەم وەکە لەشکەر وەکە پێشمەرگە جل و بەرگین لەشکەری لە خۆ دکن و ji بۆ پاراستنا ماڵباتên xwe ئامادەنە ڕوبڕووی مرنێ ببن من بە ماڵباتا وەرە بەحسا هەڤبەشییا ئەمریکا و پێشمەرگە دکرد شەرت و مەرجێvê hevkariyê ew e ku hêzên pêşmerge û hêzên ewlehiyê yên Iraqê bi hev re li ser operasyonên hevbeş kar bikin. مقدم سیروان بەڵێ ئەوش برای شەهید لوقمان شەمشەماڵی لە دژی سەدام حوسێن شەڕ دکرد بەڵێ لە ساڵی 1995 1995 لە هەولێرێ وێ دەمێ هێزن ئەمریکایی هەوڵ ددا کو هەولێر بپارێزن بەڵێ 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 1986 هەر هاوپەیمانان پاراستمانێنە لە 91 بە پاراستنی هاوپەیمانان من جارێکێ لە چەند ڤیددیۆیان کەڤن یەن ساڵێن 1970 تەماشا کرد یەک جوان ڤیددیۆیا سەدام حسێن بوو کۆ کورد کۆمکوژ دکردن ئەم لە کامپەکە کۆچبەرێن ڕۆژەڤای کوردستانێنە ژێرت بێژن کامپا کەورگۆسکێ نزیکی 8,000 کۆچبەر لێ دەرێ دەمینن بەرێت تو جاران هاتیە کامپەکە کۆچبەرێن ڕۆژەڤا ئەف جارە یەکەمە کۆ تێم کامپەکێ ئەف کامپ بیرئالîna trajîdiya mezin e ku ji destpêka şerê navxweyîyê Sûriyê ve rûdaye. Xelkê vê kampê ji ber nearamiyê, pevçûn û teror koçber bûne. Ev der bîralîneke pir sade û zelal a trajîdiya şer e. Zilamên ku rêveberiya welat an komên leşkerî dikin divê zanibin ku şer bandorê li van zarok û malbatan dike. Kurdên Rojava ji Amerîka çi dixwazin? Çi dixwazin? Ji Amerîka çi dixwazin? Tiştem ji Amerîka dixwazin weka kolên em çavê me dikin ew dostê Kurdaya em dixwazin Amerîka were ser xetê alîkariya Kurda bike ji bo gelek teheqê Kurda da zilm û zor dibe û em dixwazin ji Amerîka bi fiil ne bes bi gotinê
جامعه چکو داری بی از تربسپیه ما روجاوا ما تربس پیج روجاوا شتو گنده تو کلم او بخاطر شويه روجاوا باش ناست که بله. منطقه جه ناست که مایلز چی بیجی نب گوتن لیب کرن امریکا دکاره چپ که از بریتنا تمام مستکیف خوش او جنیز و نوچهان دشوپینه تی بیراوه بری کو بایدن ببه سروکومار وی گوتو بو از دخوازم آلیکاریا کردان بکم لگور من گرینگه کو سروکین کردان و گله کرد لسر وی دا خوازه بردوان بن و ببیجن جکره ما خواه آلیکاریا ما بکن جکره ما خواه بپاريزن ما از لیورم جبو کو بهتر آگاهداری لسر خلکی حریم کردستانی ببم نها کو من لشکریا خو قداند از دکارم ورم سردانا کامپان بکم و دمکی لجم و بمینم لنرینن و گهدار بکم جبر کو از دوست کردامه و دخمه وان زارو کاندمه ببن جم بربر حلاقه کی کرد کافر نه از حوجه ناکم سریتا چی بکی فشتا سریتا چی جاردن گر وقتی من هبه Now the Kurdish people before they said we had no friend ما کردان بری دگود جبلی چیایان چه دوستین منینن لیم نهاده بیجن امریکی دوستین منه جبر چه؟ چونکی ارتشا که امریکایی یا مازن هیا آبوری دستلات و سیاست جبو که آلیکاریا مبگه لفر جیانا و چاوه خدي جيانا ما قلت زحمة ما مستعرب خدي يعني قال لك ايش عليه زالي كامبا يعني وضعي كامبا قلت لك نخشها شادي آفيفا مثلا شادي خدماتها شادي قلت تشتغل كهرباء دخازن امبريفا دهاتن مايلز كاجنس شمد برسيد قلت دخازن وگرن روجافا خدي ام ناخاست روجافا زحمتها حربة حرب شر الشر من كان حبوينا كشتن عصابات الحمو خاطر تبكي من دخازن بمينن يان در كفن در خدي يقول دس ما كفي بيدر كبل در هذا شو دولة تاقول شبر در كفي مي در كفن مايلز من تو اني كامبي جبو كنت بزانه بي كردين كوچبر بونه لكامبان چاوا دجين و داخوازي وان چنه و پروبليمين وان چنه و جا امريكان چتخازن يعني داخوازي وان جا امريكان چنه تبخيرات يابو جاوي من اف نمونه که کامپین دنه یعنی همو کامپین دن ایکول ورن نزدیکی 260,000 کردین روجاوا لباشور کردستان دمینن جهان نکاره وان کامپان جبیر بکه اف زلام و اف زاروک نبهیزا خو هاتن ور لی بلی نچار بون هاتن ور برخودان و هیزا کو نشتجهین کامپی هنه به باورا من تنی خودی دایوان گلک سند دروشکه و هاده دبه به هیوی ببن دبه تراومایا ده هشیوان ده جبو هن کسان پر مزن به لی هن کس لیور دخبتن و جبو خو لیور جیان کنو یا نورمال آوا بکن هر کسین کو امپیر آخوین دبیشن جبر کو روجاوا نه اولیه ناخوازن و گران روجاوا و جه ایریشن دولتا ترک دترسن جبر ویه که دوی جهان امریکا نتوین یک بوی و برنامه یا خوارن یا جهانی جبو آلیکاری خلکی لکامپان پنابر بن
دزگاه خیرخوازی برزانی بتنه نکاره هر تشتی بکه. دزگاه خیرخوازی برزانی به میلیونان دلار ترخان کریه لی بله اف ارککی دم دریجه کو پیویستش بو پنابرین روژاوا وره کرن. هر وکه چاوا کو جواکان اف دولتی و یکیتی اروپا پنابرین اوکراینای حمیز کرنه. فرق دنابر اوکراینا و روژاوا ده چیه؟ او همو پنابرن آن کسی جی واری خورا بونه که دهمان دمه ده جبو اولهیس تارگه آلیکاری آخوارنه و پروردهی جی مفتارن. ولی الوی داره امدی داویل پروگرام خواهو مایلز کاگنز تینن بردف که برای هفت پیمانی ناف دولتی یا لدجی داعش کلونل مایلز جا امریکا هاتبو ببو میوان من او لگلک جهان گراند و مگلک پرسی کرنو مایلز گلکی کیف خوش بوم زور سپاس. از جبوی ازمونی سپاس دکم. از جوالین خواه ین لواشنطن و نیویورک را بحثارو شاوان کامپان بکم و چاوا جواکان ناف دولتی دوی آلیکاری وان کامپان بدومینه. جبر کو افزاروک حوجدار هیوینه. دوی افزاروک دور جقادا شر. جبر بریارین مزنان ننالینن. سپاسه. سپاس محسوسه خب جی آنی مایلز دما کل امریکا بو مگوت تو هاتی و داری از هفت پیوینه که فرح تره چه بکن دی بو هفت پیوینه که میدانی جامعه جی تقصیر نکر زور سپاس بخیر هاتی کردستان بخیر وگری امریکا سلاوی مجبو همو خلق امریکا هر بی از دخوازم بیشم از جوه می هستکم ام جی جوا حز دکن ام جی جوا حز دکن از جهامو کردان حز دکم